Okay, then, yeah. They speak Spanish. I'm going to miss you, Diego. I'm going to miss you too, cousin. And Boots. Boots snuggled under the blanket next to Dora. He chews happily on the pillowcase. He burst, eyes going wide. Boots gets a honey bar. Can I take off my shoes? Yes. And go and stay inside the house, eh? Hurry up. I said bye to her. Dora watches them go. Diego looks out the back of the truck as it leaves. Dora's parents on the porch, close arms around his wife. Diego waves. With a glance back at her parents, Dora runs after the truck. As she runs, words appear on screen. 10 years later, Dora and Mom are still. Record their song. He looks across the stream and is surprised by a cannon in the water. Hi, everyone. Hi, oi. Sai. Ko e gulai bi ko ni. O ku fele ngai mea ke whai ke rau lea. And I have been thinking hard about this. Ko i ngā lahi ngai mei li mai and stuff since last night. Whekau aki ko ni pia mo e li paanga. Kai pehe foki he whewhine kon ko Tionly. O ku alu holo koni o expose ai kakai kon ko i he u kulupu li paanga. En ko wha mea pango ia i he kau koni e ku kulupu i he nehanga expose. Pea I wasn't gonna come and go live. He kukai ke whie mao e au ke aluhifo o go along mo fakasesele koni ai whiwhine koni o hange ko kakai toko lahi koni o ngāwo o follow mo o mui mui holo i e ne ngai exposing koni o whai. Pea kaki mua ia o ko whie mao ke hanga o clarify atu ai mea kon ko li paanga. Because most of these people o ngāwo koni o launga. And I do not know because hunga wa launga ka Tionly. She's not a police officer. She doesn't work for the government. And she's not a lawyer. Ka kake wila pe ko hunga wala ka kai balik ko ni o ko launga ki ai. Doesn't bother me at all. Ko me aleba koko. She doesn't have any right. Pakake hat ne toton ona ke ha wi o share e ku me e ku pesi my page, my own Facebook page. She doesn't have any right. Ke ha wi ave hokuta share mo e ku ngaahi post e ku pesi ki he ene po, ki he ene pesi. Kia te au, I'm wondering who does she think she is? That she can just come and copy and share stuff from my page. Ko me e ko whakatupu ita. But I'll get back to her very soon. Ka ko whie mao ke hanga o clarify atu ai mea kon ko di paanga. He ko uhinga, ko most o kakai kon o ngā woholo kon o launga, ko nā hu he li paanga whiha mano. Hiki me he li paanga, hu ke he li paanga. Hiki me he li paanga, hu ke he li paanga.
I do not have to repeat myself. Hame afekau ak me kulupu koni o ko fralele. He ko uhinga. All the members in our group already know very well what's going on in kulupu. And I do not want to repeat it. And I don't think it's anyone's business ke ilo mea ulele i kulupu. I do not think of if you are not a member of my group, why do you have to know and be noisy about our group? Ko os mahino atea ko kulupu o kalaske. It's over 200 requests to be a member. Hey, kake except moto ke mohu mai he maupesi he kukake ke kawi he kulupu. The only way te ke kawi he kulupu ko totong ho le sisia ke kawi he kulupu. And that's why I said I don't think it's anyone's business ke uhanga yao whakamatala what's going on in our group. He was ilopi he kaumemi pako ihe e kulupu what's going on in the group. Pea koe kulupu kon o ko whalele, o ke hau ia toko wangi au. It's only 144 members. Pea koe most of the people in my group already paid out. It's only a few of them of the can now pay out, and they are due to refund. Kako whenga whakamea pango ia he ko ilo, ko toko taha pe ko toko ua pe ko toko tolu, a kakai vale kon he, I wish I know who are they. Ko inga ka hanga ea tuki ko me kulupu, pe he kake ata refund ia ko hofo inof pe awo nofo harata. Kako e mea ko ke mo mahino ki he kulupu li paanga. Ki mua ke mo mai o hu mai ke kulupu li paanga, ko mau osi clarify te mea kotoa ka ki mo tolu what's going to happen I he riri. And for you guys ke mo tuku aki o pehe, o ka ke hanga au ilo u kulupu li paanga koe. I'm speaking pe au ki he kulupu kon amanto. Kako, this is how the nature of the li paanga goes. Ko ho le sisita mai peke he kulupu, o ku ai lewa hao mausilini, which you members makakai kon o kau he kulupu, and it goes the same to all the groups. Ko mo was ilo ko ta peko o mai hao mausilini le sisita, o tāna kia o totongi ake kakai koe, I mu aya ki motolu. Pea o ku tipeni lewa ai vahe e toenga kon ki mui, me he paanga le sisita o ku hau. We already clarified to you people, we don't have any money. Okay, silini ake totongi koe. Koe mea pena tau whi mahino aki ke ai koe o mai ho mausilini for us ke whakalele o tānaki o vahe atu aki moutou. Pea koe mea ke mou mahino I, hao ho mou vahe o totonga ke kakai koe mua. Koe kakai koe mui nau tali nau tol ke le sita hoko mai. O ika ke mau ha mau mea matol he li paanga, nothing. Pau ke mau kai matol hasilini hata. Ko uhinga o slow down nai ai pay outi, ko uhinga o tipeni, me hasilini ko o mai. Pea ko o si mahino le lei he mau kulupu because we came a long way. Mo ngahi mea nai hoko he kulupu. We have ke mauhanga a trust ai ngahi tutu uni he kulupu. Mo liliwe ngahi mea lahi, koe uhinga ke malava ke totongi ki motoro. Ai ngahi wheliliu aki koe. And we have come a long way. Pea aku kei lele pe ai pay out ai whahinga pay outi, pea refani ai whahinga refani. As I said to you, koe kulupu, o kai ke hau ia toko wange au. Ko tu ko ki kulupu pe ko ki kulupu toko si tahaya I he li paanga. Pea, and for these people to come and say and blame us of mauhanga kai silini, you people already know, including you, Tionly. He ko kulupu li paanga na fiha ko ke hua. Go ya. Go inside. Ko kulupu li paanga na e fiha ko ke hua, ka mo tala o ku the system doesn't work. Ilo pe ka ke work system ka ke yo pe hu he ukulupu li paanga. That's what I don't understand. Oscar pe mo hanga ke leva ke
ke blame ai toko lahe ka. I have no idea ke he kulupu li ahai ma kulupu li ahai. As I said, I'm only speaking on my crew. Pea ko fefine kon ko Tionly. I'm telling you right now, you have no right to copy and share stuff from our pages, personal pages, or I will expose my daughter busy. Who do you think you are? And for me, I am not bothered. Which it doesn't affect me at all. Ngaahi, threatening ki my daughter be how police be mama. Go and try your best. Pero toton que tocan ako na ko arrest ko police. Te ki lawe ke pui tu a fefine ko ni ko nga ke ilo he kakai to lai. Ko ha hinga mo mu he fefine fakasesele ko ni. She's mentally ill. Ko Tionly ko faele ne faele ke pisko ai tonga. O mawa Tionly ko me kili hine hinai. O kaka hapalangi ya na tupu pe Tionly I tonga I the whole of her life. Pe toki ha kon ki nusilani. Pe ko ai le ke he ke na tupu pe Tionly tonga le Fakatonga na toki ha pe Tionly ki na toki ha pe Tionly ki nusilani ko fulu ape me olunga ki lalo. Kako ai le fa palangi ko ka palangi na tupu pe tonga. She's not a palangi ko fa ele ke pisko ani fa o maumau'i. Ko hono mali kon he taimini mo fa no le mai ka fa matala. Alwa to fin mo to kon korinta na tokoni ka ko le tokoni. Hanga le ba ia alinta he na ke overlinta. O ala le o fekawa linta ke foki ki tonga kai fenga ai ko ene pepa. Pero si Italia linta I tonga ki he whakangongo mai pe ko hai o la fenga ki he ene pepa. Ko senyat ia to hivete mo hono mali. Mo to akon mali kon no Tionly ta mini ko mali linta. Pag mo fra utanga ke fe fini fra utama ki he kaihaa tangata. Alo foke male linta e ko me ku ke pehe yo atamai mo ho ulu ko ho kaihaa tangata ko tau ka bela ho ha fekas ho tamai piskoa hono mau ha tangata ke alo fenga ha tangata mata I fakasesele pero so hifo ko mata ko ti fon perilas ko fahaita ka ke ha o copy ho kuta. I'm already popular. You don't need to get algo o post hokta o best. He was ilo pe he kakai ka for all we go live on Facebook. Pa ko uhinga ke expose me, I don't mind. Peata ko na ke ka heli paanga liwa na ke alo ka heli paanga liwa ta na ke silin akakai na le sita at kaliwa. Ma we fusilin ko ya ale ba ko hu he kulupu amelehea. Ko how exposed o tala ku kai he kakai pa anga ai kakai ke. Raki sio hifo kakoi. He na ke tana ki over $20,000 me he pa anga ai kulupu aliwa o ke alo mhu aki amelehea. Pea ko me pena hoko ki ho kaka mo manu mo holo he manu mo kaka. Mo osi ilo pe if you knew that it was a scheme kako hamena wahu. Ho takai holo. Alu lewa mo fusilin kon he kulupu adiwa manu. Ohu he me amelehea pa ko no iko anga ena. Kage ilo pe na fefe ya amelehea. Foki ato pe me ako ke fai ki akoi. Pake toki hawa holo. Pake so hifo ko fakatako na naifai. Hoko pe ho fakatako na naifai is the embarrassment of you and the people that came to the bloody meeting. Pagtau na faka amang na ipuna de ka me ata ko to holi ki tu. Ke tai aonga.
ke ilo e tuunga toton ke tuai. Mata I fakasesele nga ua. Oku ke ilo, sai ho u me ako na ke kau taki li kulupu li panga ko. Not to me, I'm telling you, te hanga ai ko ke ilo leleia. And who makes you think that you have the right to how interfere in my business? Who? Ko hai ko ne ke how pehe wa ha toton ke how o kaha asi ho ma uta mo share u me ma besi. Fakakau ki ai ho mata I fakasesele usianga wa fakasesele. Pea ko ke hawa lea whakahehe mai ke pehe ko hapalangi ko. Nā ke tupu pe tonga. Tupu ko tōtā peho fulu ko moho uloa a kātoa. O toki ompe ki hen ko mingi fulu. Kai o maha hori ke ai ke whakahehe mai lea ke pehe ko hapalangi ko. Hiri mo osi na ke kai lu pe mo tau kai pe me a tau tonga. Pea ake ke hao wheware loi mai ho to onga wheware loi. My goodness. Pehe kakai pe ko kakai vale. He nang pehe mahalo ngawe, but she doesn't work for the government. Pe ko tala mai ko Fred and mai how it comes. I'm telling you, bring it on. Ke ilho vale kua. Mata I fakasesele ngawa. Raka alo fix ho mata mo nifo. Que tu lelei pa que tok hao lai vi mai he public. Pa que arak alu fix your own family problems. Firstly, whakafoke malio linta mo kaihaa tangata. Ko tau kai pe ho fie palangi mo ho whakahehe ulea whakapalangi mai hono mau hao tangata. Pa ko tau aya pe mo motu a vale. Mo matai whakahiri anga ua peho mo asma whakataha. Ko loto manya tu ataka me a ta ko halu ai ke ta. Pe he ka ke wala ta ko ha whakataha pe he ka ke give in na ta ki ha bullshit mo ha rubbish. Ko kakai vale pe ko ato muy holo ho rubbish ko na ave holo internet. Tama ane po, tama he telefoni ko ai ke lea mai kau. Ko peha tu ki ai. Ko hono mari pena na tau tu he tafaaki. Ai mata I whakahiri anga pe na tatau pe. Ka ko he motu ai ako tangata alinta ko si linta. Ala to kumi whare mo tokoni ke whaile nye pepa. Whekau le wā linta ke alotari me tonga while her application is still processing. Lo tonga si tari mali intai tonga ko senya te ea divorce paper. Mo senga ke whai di vea fefine. Ko pau ke expose her personal life. Ke ilo he kakai pe ko hai unga unata mui he fakasesele nga ua kokoi. Kai ha tangata. Ko me ko tata ke alfa tonton ho mata mo nifo. Ke mau ha tangata. Ko me ea you should do first. Fix yourself first. Ke alua maha tangata on yourself. Kau te ke alo kai haasi hole mani mohai. Pea tāma ane poko ko ai ke lea mai kau ko pehat ki ai. Ko lea mai kau he kuta mahini. Who gave you the right ke pehe ke hao lea mai kau? Kai ka polisi koi pau kai ka loya koi pau kai ke ngāo ke pureanga. Why should I talk to you? Pau kai ke hanga ea o block ka yam hek pesi ko tuku pe ea. Ko mea le wano ko ni hao taa ki atu hoku u ta share mo e ku u status. I have nothing to hide. Mahino? Ko pesi na tu pe ke hao fai ke di hai. Pea ke hanga threaten mai ke hao e polisi ka ko ui. Ko e ku kulupu o ku kei lelepe. O ku kei fai pe auti, pe a ku kei fai pe wifani. Ko e mea ko talatu ai, mind your own business.
Anu pe o tokanga ki ho silin kona na ave ka melehea silin aliwa manu. Ai kakai kona na ato le sita ka aliwa manu o ke tānaki pa ke alu ko totongi aki ho spoti I he mea melehea. Alu o tokanga ke paanga ko ya ke whakafoke fu paanga manu kona kakai ko ia. Li my group he lele pe ku kulupu apa ilo pe he ka mimi pa ma kulupu. Ko whakamea pango iang he ki toko taha kona na ato o ato e makulupu ka ko I wish I knew. At ko taha ko yaka for tuku peki tua with no refund, with nothing at all. Pero na kai ke whakakau ke wha o lai. Ka ko pehe ke wha o lai ke ilho e whewhine ko ni hono fakasesele. Pero tau ene paka ana ke kau mea ko, not me. He te ke os ho historia hono tuku aki tua. Mahino? Pako ke hawe ni ko hange ku ake ke alo fai hao ngā ue. Fufulu ho poka sele ke ma. Pake alo fufulu ho nifo. Whenga ke whakatonton ho nifo ke oe momi mo. Kako e mea mahu inga, tau hi koe ke maa ke rata ha tangata ya koe mo mau ha tangata. Pau ka ke ula kakai vare fakasesele o wato mui mui, what are you gonna do? He? Ha ho me e fai. Only fool come and follow a foolish. Pea ko ane po he ne mea ko nai fai nau. I was so upset. Pea ko os ilo pe he kulupu he ko na ko os update te ma kulupu. But I think to myself, okay ke toton ke hawe ke affect e ma ngawe o fai he mea ma kulupu. He ko kakai ko ni na os he ma kulupu. To ko ni e ngawe ko na ma fai ka na tolu. I he na ngai ka venga I he na ngai firma. Ko to ko ni la. Pag os ilo pe he kakai ko ya. I he e ku kulupu. Pea ko ki toko ihi koni I he kulupu, most of them are already got paid out. Pea nang toi hu mai. Pea ko ostala nang tolu, you people have to slow down ka leba ke whenga kakai koni muti ka ke vahi. Ko ose mahino at pea mo I ku kulupu, mo I whenga ako whai ke kulupu. He ko hono mo ni, they came into this with no one forced them. Na e kai ke force hata ke hawo ka wili panga. But before they came into this, we already clarify me akotoa o na mahino I pia na hu mai ke kulupu. Pia ka ke ila pe ko ha me aktoa launga. Na ka ke sign ha contract, no contract. Pa o kapau na mo o si ila he ko kakai to la he kulupu li pa ngang na hu me kulupu ke kulupu. He ko me ala he kakai ni oh holo he manu mo. Kako e kulaivi ko ni, specifically kako e Tionly, alo fix hongutu momi, whenga I mohomata he ko nya kukamata ke perilaso ka whahaita, whakafoke maliolinta, pake alo whakafoke paanga ko nya kakai na ke tāna ke kulupli paanga aliwa manu, homata I fakasesele yang awa. Mahino? Thank God I never came to the meeting. He ke ila pana ala ke meeting I ko tu at po to ma holo to ulu he ke tao fia hata. Even your bloody retard husband. Lahi ta le ha kakai vale nga fakasesele. Anyway, ki he e kulupu. Mo ma hanonga mo hafie mali pa tu ko e holo mo ngutu. He ko no ko talat o ka ke mafo hi ata ka hata. You people have to bear with what I said to you. He update ma pe etau pe si etau kulupu. Na ka ke force mo to hata ke o ma ka heli panga. Before you came in ke heli panga, we already from he not me ko torak motol. It was our own choice to come and join. And you knew the risk, you still wanted to come and join. Now also imagino pay from the beginning, right from the beginning, I do not have any money to pay you. Koi o man silin kon o ta roto ke ta feto kon aki fedidi aki o fai o ta na ki fai ak homo vai.
What do you people didn't understand with that? And I have repeatedly said this in all my life and my update. O kaya pe kakani o tayo mahino. Pag o sa pe foki fahinga makupu ko so block kapya o tukitua heme ko tayo mahino. I don't care. Kako tala tuan kako Tionly mata deformed. Ona ke te pehe ko manamahea kategory. Moho o fakasesele ko na ke alo o expose hole kakai mo ke alo threaten high mo mama. Who do you think you are? You are bloody nothing and rubbish. Alo fakafoke malo linta he ko me ku ke pehe ai ko kaihaa mali. Fakafoke malo linta kai foki ho atamayo nomo. Tatu kayo taaki holo kulupu lipaanga hai mo kulupu lipaanga ala fakafoke silin ko na hai lipaanga di wamanu e fu wamanu tupu. Pake alo so hipo ko mo fakatako na naifa ngali vale fakama. Kayo po fakama homo sika. Pake no fakohena Tionly teke I'm not done with you. Kakehe ko fe unga ya ku live ke ahoni. I think I've already said what I wanted to say. And just a reminder for you, Tionly, mind your own bloody business, okay? Tu kayo interfere holo he business ahai mohai. And for those of you kakai vale ngangang ko na go muy Tionly, keep on doing that. You're gonna go nowhere and get nothing. Piaki he eko kulupu, maumau'i nanunga mafi mali. Take wilo pero ha uhinga mo wo ayo. O holke. Kayo report ka Tionly me ta kulupu ha no uhinga. What is she gonna do? Okay, mama. But anyway, I think I've said what I wanted to say for now. Kohokat ko ni. Owa na kito hao Tionly o kopi hagta mo abi ha mehe pesi. Ko pesi na o keke hanga bloka Tionly. I leave here. Pero live ko ni ko share to ke ilo e maman Felipe. Moa wat ka Tionly. Ano fakatonton ho tu anga ni fo ke tu lele. Pake tok ha o hori ke ha live mai ho mata fakasesele. Kake no fonua. Kake no fo te kake o se framatala kopio kala. Ke il hoi kakai ko kapala ni ko. Na sai le ba le ho fai ke pisco ama wai ko. O ma le fakahe lo e lo mai he Facebook ka he mo sina ke tu pupe ho he ai tonga pa ke to ka bi sila. Fie ba le loi. Pek no fatalinta tonga mo tangi a la ai ku o ka as ene hono mali. Ko kakaya ke fai ka falala. Bloody hell. Bye.